Znaš one ljude koji te ne pitaju prvo kako si, nego jesi jela. I to nije obično pitanje, to je cijeli emotivni paket u 2 riječi. To su mame, bake, partneri, ljudi koji ne znaju uvijek reći velike rečenice, ali znaju staviti tanjur pred tebe. I najjače je kad kažeš jesam, nisam gladna. Ali oni svejedno kažu dobro, ali uzmi barem malo. Jer kod njih malo znači porcija za 2 ljudi i još nešto da se nađe. I koliko god se mi smijali tome, ima nešto predivno u ljudima koji brinu kroz hranu. Koji te ne pitaju puno, ali gledaju jesi li pojela. Koji ne filozofiraju o ljubavi, nego ti narežu kruh, daju juhu i kažu ajde pojedi dok je toplo. I možda je baš to jedna od najljepših vrsta brige. Jer nekad jesi jela nije pitanje. Nekad je to najjednostavniji način da ti netko kaže stalo mi je.